Мара ҳозир ҳами бигем падари Туй Муборакхон медонанда Ланмастера ки я трек барои падар мехона амуро эл навистагиам ба фикрам. Баъд аму акаш Туй Муборак хондаги буд. Ман умро гуфтам ки Туй Муборак шава ба дига мантиқаи ғамзадагӣ ҳисоб намешава кард. Хай чӣ до ишқӣ мехонам вақти никерам. Да ягон кас надорум кина харҳаҷ брава бия бо ҳаму хари пешина. Бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампей шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Салампейро аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампей ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампей нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампей аввалин ҳамиёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамиёни Салампейро дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Чхай брат. Шигар. И барномаи пурсишай хати худат барнома кадаги набудам. Кадаги набудам. Маълум кард. Хати накайна хита файрот кардем. Я ҳафташ қариб файрот кардем. Дават марват накардем вали. Я салом алейкум. Салом алейкум бародаро, подписчикои репортал, мақсад мухлисом, ҳама касаи зиндаву саломат бошем бародар. Мерем якум савол. Барои чӣ ту мехости қатифаи батл кунӣ? Барои ки ма стилим додзадай, баъд дар чандта видео мегуфт ки додзада нахонанда, агар во додзада бихонанд, мисол амун калонкае ки мемонандаш, амун калонка даън дошта боша, мега бикушиш фалон кунам, хеле кунам. Хеле ма дар барои он қарм када буд. Барои факти хиси визитор. Ба накард қатил батл. Бигем сум гуфта буд. Фикр мекунам ки мақсаду қасум дар дастҳои ми нест. Сум гуфта сум кардида канан ту батл мекунам сум будиша. Ба фикрам. Дихай савола ҳама дар тема бурга хидудам тем мақсад ном фамилияи хидуд бад аз соли чанд репа сар кардӣ? Сафаров Сунатулло аз соли 2019 бигем да. Соли 2019 уже як сол дам. Я сол нашад ки мислам шуд канал 26000 шуда. Ё канал ма дизда будан якам канал ма. Ин канал дар чандуми июля урзман хабар. 6 моҳ шудагиам хеле шудагиам. Мерем гари савол. Хай савола бисёр ёдам бовар намекардам. Ман бовар намекардам. Дар видео қати акай дидхидо кардаги ана гуфти натрих ҷаваки. Натрих дар термос бандуфтаги мисалшавика. Мегуфти хай агон мисол шоида меовардам ова партаги. Ман аввал мегуфтам партаги дар телекод мемондан гӯш мекардем. Ман фикр мекардам ягон хай барои хай ки даву видео натури гуфтем. Бо фредам гуфт партаги. Дигари савол. Треки 14 феврал. Клип кадиша. Хай клип нормальный. Актёр, ҳама актёр барои чӣ канал мехида? Расома? Расом мақсад ки ман унҷа гуфтагим ки безеб нигоҳ мақсад ки ба меҳр муҳаббат нигоҳ накунӣ дар сураташ чишмота мекова мепаронад санаташ вақте ки ҳамун сурати ҳамун мисол арӯси мара мебинаву ба меҳр муҳаббат нигоҳш мекуна барои ҳамун мепаронамаш. Клипа ихари садусма када бировардагиша? Не, уқаям не. Нухай гуфтам успед кунам да ба 14-ма. Не, мекардам асад я рӯзам бер мешуд уҷа камтар даънани синхрон кардем якчикаги монтажиё хай соз мешуд. Саволи навбатӣ хай як любой каса меги амбатли рақами ям ба Тоҷикистон ке ба гуфти ту? Чун? Не хай любой кас мега ки истиё пайраи десам баст. Намедонам ахна. Тамошо накунӣ бача? Мекунам хеле монанагар тамошо мекунам хеле пешанда.
Ti dalesho boyad batl mikad ay taraf giyat menashnayn batl. بگم دوان چه بگم این روز سیانکا پگاه سیانکا یا بطلا میکنه گفتن مقصد ما چند بار گفتمش که بیابریم همین رزین کشید بعد دوجه که دیشید من باید مسکو میرفتم برای پرسن طرفی دلیره خوز دوسته و از اون لیگه تنشو دلیشو با تیکه سالن زنه دلیشو یکم دیست دادک یکم راوند پارتوف Batı disadagi disiti maksat ücrede Carleona namerdagi Falca namerdagi Carleona kitagi çünkü tüm borak şarkılarımızdaki sonlamış. Barıca Carleona imina guftagi dam direkt. Barıca xavxin nigoh kida dalesho daya batlış mega ki Carleon tağam ne Carleon akamay. Amiga pamega بعد دا دیسه که ما دا میزان امورا دیخدشتم اگه کسی توی مبارک میخونه دا نظری ما او آدم یک کارلیونم توی مبارک خونده گه کن نه دیسی داده شد تو دا همون داخل داره باید اما خیروش فکر میکنم دیسیش پروت فهم غمزه نه خب مقصد ما همین بگیم که ما را حوزی همین بگیم پدری توی مبارک خون میدوننده ما همین تیمه دا مثال بسیار میخونم بعد همون گفت که کسی توی مبارک میخونه مثال هم خیلی کراچی بعد همون آکاش توی مبارک خوندگی بود ما عمره گفتم که توی مبارک شوا بعد دیگه منطقه غمزدگی حساب نمیشه کارچی خیلی نیگر منطقه یک منطقه گفتی توضیح نیگر و ما بختم نیگر بگنم خیلی بگنم خنده اساس میشم راست دیگه یا ویدیو پروارنری در کانال راست جیبای میخونی کراچی خرید آبشی ما معموشم اگه ما خیلی خط با خدم چی گفته نه دهیدش میگه که خرا خیلی کارچ بودن آوردن خرا یا اون خریش نمیدونم مقصد شون امسیان نمیاد دیگه دارم تریک تا چی اون خیلی بود مقصد چون چی هم خیلی دیگون کس ندارم کینا خرهاج برا و بیا با همون خر پیشینا گفتگیم ایرا مثال بسیار دمو میگن که خرهاج برا و بیا با همون خر پیشینا ای مقصد اکه شعبه داخل چه که برای چی؟ نه مثال از فقط که نایفت باید اکه شعبه نرفت که راه هم اختام شه و از سی مثال باید نرسید که بودیم کنم اکه شعبه موزیکه سازه بعد این ادنیا امسی زفر سعاده بود قطعه رالی فیت کرد گو گفت که من مقصد رالی کتی سون لبای که سون طلاق نکردم اختم قطعه رالی فیت کرده گیم رالی سون رو دگی نه Umegana sun tamam. Kaj hajde da ne mahfija jesiš? Ne, ma sun pun jagon čito da kinestam. Sun jesiš ja. Batla? Ne, umuma. Pa je ne bat, misori na atvet patrida, či ne tam? من دیگه اهمیت چون پیش اهمیت میدادم میسو پسیخ میشیدم ده سرم نمیوردوش برای ما عادت کردی نبودم همین چیز ده خیلی تیار نبودم ده دارم خیلی گپ چپ شون دیگه اون چه اهمیت نمیدم صوفوزی اگر گپ زنی میبرای نم گوداکوی نمی خرد نو دندی پندیوش دیمی اون اتویده دیگه دیمی کراچی ادفش که او برای باتل گفتگی بود اتمیتید کردگی بود مراکی میبروی باتل چومچی خیلی گوداک خیلی بسیار خیلی هر جا پرک میکنه که ایجا اوجا میپره خیلی دا باتل بسیار پرک میکنه باید ما یکی انسان میزنمش وای زود خریزمش باتل داد دیگه نغمش نمیفوره رنگی خیلی نغمش خیلی بسیار خیلی که باتل زود بخدا ما خیلی کم تره گسم چیه نمیوردم بعد اون وقت خوندنی ما که هم خیکنم میزنمش چپالاقتی شما دا برای چطور دیست نزدی اما دیست دادک شد دیستی کار ندارم چیکن ما دلیبوی گفتگیم که ما برای خیب برای پرسموتر برای یگون چی رپ خوندگی نیستم ما مثال میخواستم اگر دیس میزدم با ما یعنی دیسی که میزدم مثال با اونو رنگی چه بگم نره گفته و رپ نپرتو گفته مثال دیس میزدم خودش گوش میکرد دمش میگرفت نه که نکردم همین چیزا برای خیب ایسوسو ما رپ نمیخونم باید گفتی کلیپ نکنیم نکرد یا خمراوندی پروتیفی داده شد دیسی زده گیتن برای چه فکرت گشتی؟ MP3 بس بدوده MP3 MP3 بس بده وای تیپا کلیپ باری اتوید داده گی بده تیم هم خفن اتویدش
یکی مازی چخل رفت اومد اون خط دلیشو سازه من پتریشا گوش کرد تاخش کفید اون کلیپش میکردم با فکرم 2 هفته خچنه دو مخ خچنشونو میداد ما ترک تا گوش کرده بودم همون یک کنم ما خرید دادم گوشم کتی خرید دیس میزنی وایدا و اگر باتل میبرم از این مقصد رفت اومد اون سازه کتی ترک نمیکنه ولی هست پلانه فیتا نیکشا میگیرم میگه دیگه اودامایه نومشا میگیرم میگه دیگه اودام مقصد این درست نیست مقصد خطای فکر از اینکه اون کلیپ ترک جدا کنه نصیب انشالله کلیپو یا 3-4 تا وجه پلانشا کشتگیم کلیپو را همون خرید عاشقی همش اندگران نخواد دیگه نه من اندگران نیستم خیلی چه اندگران است یا آدم سوالات گفت رپری فرقش یه اندگران عاشقی همش رپ میگه من مثال برای عشق رپ میخونم من پروست همون چیزی که در درونم هست همون را میگم تمام اندگران که اصوصی دا که بپرم این значит که معنای خیب قپیده نداره کارول رپیتوجی کیه بگفتی تو؟ هیچ که کارول نداره رپیتوجی؟ نه کسی میتونه کدش سه نه این همین عاشقی در رقم 1 میگم گو هر آدم هر خیره که با گفتی آدم مقصد شما گفتی آدم آباده با گفتی کیه رقم 1 در عاشقی؟ عاشقی مایم زود مایم نه بسیاری میگن شما عاشقی بخری گم نه اعتماد از سوال بوده که چی دا مایم اکر؟ چی دا؟ مثال اگر بدونی ویدیو و چیزا دا آدمایی که عاشقی میخوندن غمزده شون میگفتن کارشون میکردم خیلی من خیلی نبودم من خیلی یک ویدیو کردم گفتم فخر میکنم غمزده ایم غمزده بعد مثال عاشقی میخوندگی ها کمی غمزده داره کی تو رو دارم شک نمیدونم نه کی غمزده گفته ام اسرای قدیم بود مثلا وای خیلی گیرم رقم 12 بود داره فیشکایشون امسیار رقم 12 ام ترک 12 روز برو وردگی کو اما شما میگه نیکی مامی در برنامه الان تماشا کردیم کلمه میگه غمزده یکم رو داره شون در وردگی وقتی چی میکنه که غمزده نه بگم این کلمه همی غمزده ای پیش بود برای مثال شعر بعد اینو مثال خدانامتی خیلی بدیلی غمزده هم میگه کویا تا این همی چیزا ای پیش بود اینو خیلی یکی ما مثال عاشقی نمره 1 ما خدمت میدونم که عاشقی که خونده عشق درد غم هم خیلی چیزا باید همون ربطه با درد با غم با علم هم خیلی بخونین ما یگان تشنه میبینم که هم خیلی بخونم یه خیلیش میخونم ستیل هم میتونم وایش دیگه چه همی تو مقصد ترک ده ستیل هم میتونی مضمونه مازی نه برای گفتی تو که مضمونهای زور داره یک اصلا چند تا مثال به مقصد ترک عشقی مضمون دار کیف کن گوش کنید اکی ما بخدا باور میکنی که ما خودم ترکای ما که میخونم کو میخونم اخیر ما بسیار دجه گوش نمیکنم یا خیلیشا کیرا کم مهراب گوش میکنم تمام مهراب ایرانی اون ناتوری میخونم اینه تو جیکاستم که نه ماریو ترکای با مضمون نویسندگی خیلی میسو که شما ماوی چه برنگ پیشینه نیستم یکم تش رنگ پیشینه نیست در برنامه میزیره گفت تو همه کاروچی وی 2020 کاروچی جایزه سپردم و همه ترکی با مضمون ترکی ایلن گرفت ایلن؟ هست ما رو گوش کنی؟ نه اون ترکش تو مقصد گوش ترکش پراسمات تو مقصد داری پراسماتش نگاه نکردن مضمون و طولی مضمون داره جایزه هوای دادن برای باز مضمون امین لانماسترا که یه ترک برای پدر میخونه امو را ایلن نویستگیم با فکرم لانماستر خودش دوایش نویستگی در کوری ترکش که افتری تکس ایلن اون ترک گرینی های گوش که اگه مضمونش سوی ایلن نویستگی مقصد که او اکای سعید با مضمون نویسته معنیش گرینی خیلی زوراده چقرای
Ай у тараф чи ба мазмун менависади? Яком? Ай мақсад ай бачакои хезер зуран одамои ба мазмун менависади. Ман гӯш намекунам. Гӯш Ягон тиша. Барои ки намехоҳам хеле трекам, хеле репомада хеле маъқул нест. Но трекои ошиқӣ мехонам ку баъзе вақта трекошун гарини мазмун бура яхеша. Хай чида ошиқӣ мехонам вақти нигерам. Яки шама наведам шаях чон мекиш. Ами ма чӣ мегӯям ки вақтиш да хеле мегуфтанд ки барои дихта хондан западлоай. Барои дихта хондан западлоай. У фарқ нест ки ҷидоия якҷояй. Фарқ надорад. Барои дихта хондан западло буд ба гуфтӣ бо. Неки рӯз ҳамаш хон. Ой мегӯям ки эй у аймо гирия кардан нест, мисол аймо ҷидоӣ нест. Барои дихта хондан западло буд ку. Хайр раҳмат да барномади ибид хайр чанд савол. Дар охир канал небура да бола дурам подписаться кинам. Он клипа трека чи на проводим бошем, на март газан ждать кинам. Насиб иншаллоҳ я треки девонаи дига тайёр кардам, клипш мондаги клипша мекунам. Мақсад ждать кинен, клип беҳтарин мешавад барое ки охирон бор номи ҳамун духтара дар ҳамин трекам мегирам ва ҳамаи дардома мегӯям да барое ки охирон бор номиша мегирам. Инам хе. Барнома чӣ хабар? Ягон чизи камоди бошам ишлоқ кинам дафтига. Не, хе савол-ҷавоб ки боша тамом савол-ҷавоб кардем. Беҳтарин. Кадом мехоҳам бисомон кор канам на рақамои зери видео дар телеграм муроҷиат кинам. И буд барномаи пурсиш дар барномаи меҳмон Бадик. Зинда бошед.